Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. APHL sia song pen safe Karbi Anglong pathe PNC bike kapache jenga sai kideng. APHL si pen patumi Dorbaguri Lakhaeng ko retro constituency Dolamaraan safe Karbi Anglong pathe PNC patumi an Dolamaraan palelu. Lasi bangsolong Dorbaguri Lakhaeng ko retro constituency APHL si amaipu. Modor sing ing ti seta meche tong dun si RDP dun lapen bangso bike ke pache jenga sai kedeng nang koke Karbi Anglong arat ki jogwan dunang ji pusi. Bangso sai denglo lapen arong dampen birta pacetaklo athema Karbi Anglong arat akimang hemprek lake IPHL sia song pen pachun rekji lapen Karbi akhe isi murenga warsai long nangji lapen hiswan si chot nangji lasi kichi kibia so men ke voter list na men thanangji lasi hiswan ke chingu pet pen nonang kiliji MP IPHL si mai puji ai pathar IAS retired hanle pahailo nang pusi Karbi Anglong arat aphan pachini pon tangti phirang kya theng no kaning jelam the achusina ya intelo news report Karbi Anglong News Channel arling mandela tribal atum a contract kilong atum ana contract datum an ke bilong mangwe pini bilong mangwe lasi sar jai ka tharang li lam chak chipidalo alang li hailo polong te contract dar tum phantame contractor tum phantame apor teng pensi kaduk kawe bil ana pilapo bil na pending delo supply do ante inglong asumasi pilla po salang nilam chakchi pilo lasona taxi quality education mangke alam ningji alam kan ni chot lakelo akam bang si claim vek pu si alang nilam ningjel pini Karbi Anglong ke quality education alam ke ningji pigidi sa alam chot sa akam e claim klike lasi alang like akam si ke claim ji la salang nilam chakchi pilo lasi lai hui alam chak lake Karbi Anglong aphan si alang nilam chakchi pilo lapen dum kaduk we kroi pame alang li hailo pulong te la kaduk we rat akar ike alang li piman ma pechun vek po pun tum ning thelo lasi non labang so MP ke pi hai fan kumalo pe ha po kente la ka rat si alang han pi hai nang ji alang li ki claim chi sik ding lo el to matha sinang ki ong dong apor hut muni tu rara tu alam chak silang chot de alam chak hilang chot komane IM komane CM ta alam chak ni kelason klem bolason tuaran bolason hemprekwan popo alam kani ke chak an si rar tum ke mun thidam chot sita halabang so ke chak amunit klem unma klem un ema a ora dur mesen ma henu ma halabang ratun lang namdi kedam ta ana por ke di lasubena posi ituma kimang anda chunchi lo alang tum lam chak do ana felar lablo sita min nona bangke je ai ka thara ki hai ke alang li phan lang dam sena alang li lam chak chipilo la alang li claim un vek lo athi alang li nun IAS retired officer laben DCA kam ne claim tanga bang laben thexera bang aron kichini era bang constitution Indian constitution laben 6 silo ron an kichini era bang lasi kichini thek abang si ason tena site apichununji di lasi alang li lam chak nang chipilo lasin tum ning thek klong men si alang li fan non itum claim pidun lo rap chirap dun po lasi non il tu labang so by relief and kevang homostitin ka vijeta theke rada fan is a birtak bias ke banglo labang so birtak la halo non mars chiklo tarik inkoi APSC ben mega rally doi phulni homosti alu hala so arni labang so arli ke peman ke la ke hemprek arli lapen ke sik sidul ke pangtang arli lasi Karbi Anglong arado anaphan inglong akhaido anaphan ke chunuri alam theke la halo true social media pen hala bang so arli lo mangke nang chitong dun lap nangji hemprek kenang ji po Karbi tum an ke wang lap nang po idon pen inut pulang mali hemolong ki inut si hem hon chot nai pusinil tum ke mangdo lasila so kachidana bangke itum phan ki jutsi kachidan lo athenon 2024 jong si MP high to death MP jong si BJP tum high to death pulong te Karbi Anglong inglong akhen ki virlo athe UCC laben CA ke implement vek po UCC CA implement delo te itum inglong ke asap so ke dun ke hala ke ake the tum ke tum reng dun ne paching bar masidun ne lasila bang so ki sum ke pe jog je phan non parliamentary election ke itum APSC pen high vek nang ji je ke thar high vek nang ji pu akima thasi kaduk kawe homosti do anda do de sang seven kame claim la son tasin tumpini youth wing men sidame la so sai bang tum deng palo awareness ki pidap ke pachini dam 20 tarik arni March 20 arni labang so ril nang chitong lap nai pel bang so abirta nang ki thonji phasin tum ke bang ni tum ke hiben langda moten we are like a messenger ni tum ke pherang ke son episode se pherang ke labang so abirta nang ki thon homosti tin lo lalo asnal tum cartoon nang sondo polte arji tame
Langpher constituency ke parlo Bukulia colony fila long cricket match tournament ang dung ki team sen pen ke pajut pon. Ki pachu pen henlung muni da phani si thidunga le chilong la pen ke pachu le thek ser lote anong ta chethang anong ta jumi sen la se ke pachu ta isi muni da tuma phan au ka phranta mi isen ji. Lason si ni phaeng korener ke barni surihini reng kora plia sengka na pharman Langpher constituency ke parlo Adim lake Bukulia colony fila long cricket match tournament surihini reng koi rapli biponlo laso final angdung kiti pon along kache phwati mamen defender club pen Bukulia PWD atimatum angbong si chipho ponlo laso ke pachu pon along anong eke pangdak pon ke first prize 30,000 money with trophy certificate, second prize 15,000 money with trophy certificate, third prize 6,000 money with trophy certificate pensi bipon iglo. Labangso cricket match tournament ke lang dunji referee amen ke visal. Alang litum pensi laso ke pachu pon along ke chok che kangkrung kangsai aphan natum silang chari ponlo. Labangso tournament final Kachipahay pon ke defender club at team atum pensi chipahay pon si first prize anong e chipalong pon. Lapen labangso final along chief guest kachupapon Langpher constituency EM Madhuram Lekthe lapen labangso along kachitong dun Bukulia municipal board chairman Hemsing Teron alang litum pensi labangso cricket match tournament surihini rengkoy repli final match ang dung kiti pon along ke pathu ke hay pon anong e tapi pajir pon si labangso ke pathu ni sen pen kichun pon. Walang komaji penran singkiling Karbi Anglong News Channel. Telekom Bukulia Sports Association hin pen T20 first inter Langpher cricket tournament ini angdung itik lo nasi pupu patu pen pilih pon labangke defender Ketensi anong e labangke suri thongke lapen ke adun chu anong e bangke suri krefo pen ke third place abang suri chrok pen ke with trophy lapen certificate ni tumpi pon lo paso pachu gi pon labangke la cricket anat ke pachi hingi pachi ni tumbori pon lo lapen ke non ako prabjin pen apison ke pachu ni tum pachi konji khanda matha pon lo labangke kalitang ni tundang Langpher hawar Langpher homosti long abari memesi lo guzor teron alang ni men panong pensi itu putot ako labangso cricket tournament kiti banjir participate. Chutiki chor che lapen wo ke pangreng pensi KURUF klembang atum kengkam kimi kache jor. Aho disi Karbi Anglong arat akar I hemprek mate article 244A ke palong japhan Karbiari so ejang atum chingrum si helekaman penche song si ongdung Karbiari so atum army police ari deng apran che hodai si longri longpat Karbia khe pharman panghun mon an kache song asai deng ponlo Bonta aporar ni dam bom ke matha kache song nang chelar bom si ke dam tang surihini rain koi raisi aningkan chitia chikluni phai player ni KLNLF UPLA PDC ke lapen ke PLT rothomatum kache song ington koksi hong nangbar pet pen risim kangtang duan government aphan chi hodai si monsam lapen kaching thura pharman lamdon che toksi monsam atomon pathirlu abarim helege ot song troklem bang atum aphan rehabilitation atangka sitami government atum pi pajir ponlo anparta Karbi X Revolutionary United Forum atum aphan emethang pen akeng kacharjap thekji aphan DGP Hirennath lapen Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia tum kerap ke pajir duna jok dipu 5 miles chiri troksi sose local avo chiklo jon thoma prang pen pangrengsi patumi thang ni phaing koira sirke barni jon pharuisi ke chengsia pharman hithialong jorpondo lason thot si kuligawa long sitami chiri trokner kep sosialong lialong abarim songklem bang atum pen cherap chitusi phuruya the motorma bokbok thengthi bonghom hipi lepen kaprek lohan arche ponlo aporar ni mesen pulote non chiklo joni jon thoma philote abarim songklem bang do ana phanta ami thanga kengkam ke pachar jap thegreb je phan inuda long pen jon pharu hini awu asu ron ponji lepen local awu wholesale ador pen nangji pulote nili tumalong nang humri tami pusi Karbi X Revolutionary United Forum
Ajabang atum ningjipon. News report Karbi Anglong News Channel. Kardom choropar piglok media akorte jirpotum bangso nitum sai katiki adim long kewang lapen nitum haladak woga pangreng adim long antame nang tum kewang pen labang song tek nang tum pirte mate Karbi Anglong arata thengno nang tum labang so lam kewan along nang kasera tun pot nang lepon choropar piglok lapen kardom chepe jiriglo se ahoglo niltum song throk asong kerap posipulo abang so kerap sing aprang ke nitum song throk atum surinira inkoiraisi September chiklo nitum sorkar pen luchitok det pen aphi nitum labang so kerap asong senglo labang so sengdet pen aphi nitum ongdung keja tum pen lapen kedas tum pen isyang thek ba sia por nitum wangbom klembom si pinian ben ingkan hini ke parlo ingkan hini ke par ke wangbom along nitum kerap Central Committee made keraba klembang puatum pen angdeng cengwai sini tum ahoglo song jabang lapen song klembang atum bang surini an abang pu kepleng adondu lapen abang pu dopo sila bang so mithang kacar japan mithang kapre asai ki klem kaceja phan punitum matha si wo kapangreng pen itum kejab atum pen lapen kedar satum anpen klembang atum anpen ke kasera batuar ke klem ti phan lapen labang song deng Karbi Anglong aral tum hantame kapaklang phan lapen kaceya tuar klem lo nang positum pangcheng lo pen kapangcheng pen angbong pini niltum John Pharosi palin suri si sose labang so awu kejor nitum klem lo pini pangcheng lo hadak lasong thak si pini dak kuligang olong same tum sai katike angdeng klem lo ladak chiri troksikep lasonat bak nitum sai tikilo thengthe pruyo the lapen motor lapen son thak si bok lapen la bonghom la hai nitum katiki klem lo labang so ke klem ben ajok nilitum la keraba bang puatum tame lapen rong rara phan tame nitum ador mesen ben ba me ador ke kompensa me rong rara phan lapen nitum angbong same ke jor lapen bojar long tame ongdung angdeng nitum jor pen nitum song ka sulai phan lapen nitum kedal sapan ka celang phan ka cera phan nitum ladak pen klempon unpo pu la sai katiki lapen bo kapang rek pen labang song deng nitum klempon unpo apa nitum ningi thedo sila bang so antak se Karbi Anglong ISP pen sila bang so ongdung angdeng nitum abidin ang pidun lo akerap tan ang pidun lo labang so long thak si ADGP Guwahati alang nitum same akerap lapen abidin ang pidun ben sin nitum labang so song throk abang puatum same labang song ding klem un lo lapen labang song ding non bang ke nitum athekelong bojaran thu nitum kejor angdeng ke klem lo labang tame nitum che thek ponlong la selang tum do ben tame nitum song throk song ame hin pen tum ko churu pipar piklo kado Thank you, sir. Litum kiti walam lokal betari tum nanitum lapahaya tum pan nanitum mahin pen labang so wo kinang ji putan nanitum no homri te labang so awar sai long pon ji ma hoglo choro par piklo sini tum labang so wo ka pangreng la lokal la wo puang deng long bang market long bojar long ke jor tum kelang tum tame lapen rong arada tum sekarkli rong karkli lapen chojun chop anpar tame Adam basar ke klem atum jong si dokok pute labang ke nang kontek banai tum adung nang ri mani tum pan alam nang singki la soal nang kiri dokok pute labang ke ni tum alang tum pan rap unji la pelang tum pe labang song ding je pachoy unji kado Karbi Anglongৰ 6টা কাৰ্বি বিদ্ৰোহী সংগঠনে 2021 চনত তেখেতসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত তেখেতসকলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ সেলফ ৰিলায়েন্সৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলে আগবঢ়াইছিলে সেই প্ৰচেষ্টাক আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত আমি এখন চিকেন ফাৰ্ম এখন ব্ৰিডিং ইউনিট এটা আৰু এটা হ্যাচিং ইউনিট আমি ডিফু টাউনত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ সহযোগত আৰু তাতে মাহে প্ৰায় আমি এটা প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ 30,000 মান চিক্স ওলাব সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰজেক্ট কৰি এতিয়া ইতিমধ্যে তেখেতসকলে কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে তেখেতসকলে আজিৰ পৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰায় 80 বিঘামান মাটিত তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ শাক-পাচলি খেতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে আত্মনিয়োজন কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে আলু কে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে পাইছে আৰু আমি আশাবাদী যে অনাগত সময়ত কাৰ্বি আংলঙত তেখেতসকলৰ ভূমিকা যথেষ্ট খুব ভাল হ'ব আৰু তেখেতসকলে
নিজৰ সেলফ এমপ্লয়মেন্টৰ লগতে তেখেতসকলে ৰাজ্যৰো উন্নতিত তেখেতসকলে অৱদান যোগাব বুলি মোৰ আশা থাকিলে স্যাৰ এটো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কৰা হৈছে না কিবা স্কিম আন্ডাৰত কিবা কৰা হৈছে এটোত কোনো স্কিমত নাই এটোত তেখেতসকলে নিজাকে যোগাযোগ তেখেতসকলে কৰিছে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা আমি কিছু তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছো আপোনালোকে সুধাৰ লগে কৈ দিওঁ এটা নৰ্থ ইষ্ট কেন এণ্ড বেম্বো ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে তেখেতসকলৰ অধীনত সেই অৰ্গানাইজেশ্যনৰ অধীনত এটা প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে আমি আনিছো আৰু সেই প্ৰজেক্টৰ অনুমোদনৰ সাপেক্ষে তেখেতসকলে প্ৰায় 10 হেক্টৰ মাটিত বাঁহ ৰোপণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যোজা কৰিছে আৰু কিছু তেখেতসকলে আৰ্থিক সাহায্য পাইছে গতিকে সেইটো এটা সেপাৰেট প্ৰজেক্ট হ'ব আৰু লগতে কিছু তেখেতসকলৰ এপ্লিকেণ্টে নেশ্যনেল লাইভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰত তেখেতসকলে লোনৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰজেক্ট তেখেতসকলে ল'ব বিচাৰিছে আৰু আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছো প্ৰতিজন মেম্বাৰ উপকৃত হ'ব নেকি আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই যি আমি চিকেন ফাৰ্ম কৰিব খুজিছোঁ সেই ফাৰ্মৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক মেম্বাৰকে এটা কোৱান্টিটিত আমি তেখেতসকলক এটা সিস্টেমত আমি মাহে দি যাম আৰু তাৰ পিছত তেখেতসকলে সেইবিলাক পালন কৰি পেলাই তেখেতসকলে নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব ঠিক আছে Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me